Hi guys, this is your Bolana in Australia. Welcome back sa akong channel. Karong adlaw manglakaw mi sa akong bana. So nagdami og tubig og drinks. Nya among gisulod og gamay nga bag. So karon guys, mutan-aw mi og movie, The Nun horror. So ubanin mi ninyo guys, let's go. Nya mukimbot sa ako nahang bana guys. So di ana mi sa car park, unya ready na mi mo biyahe. Diya, di kalimtan manguros. Nyahang bana kamao na sad manguros guys. Karon guys, adto mi sa lain nga sinihan mutan-aw, which is 20 minutes drive kung asa mi nagstay. So ang lugar nga among adtuon guys, gitawag siya og Robina nga suburb. So mura og equivalent sad sa barangay, which is lahi nga lugar kung asa mi nagstay. Dinhi sa Australia guys, kasagaran mga private sakyanan jud ang naa diri. Naay bus, so dili sad siya inga nakadaghan, nasad siya train, pero di sad available tanan. So usually mga private owned vehicles jud ang naa diri sa Australia. Unya plus ilang kalsada, nindot, hamis, unja kanang luag bitaw kaadyo. Unja paspas managan ang mga sakyanan basta highway diri guys. Naa siya gitawag og speed limit. So after in a few minutes guys, abot na ta sa Robina Town Shopping Center. So after namo nagpark sa sakyanan, ning sulod na dayon mi sa mall, unya nisa kami sa elevator. Ilang mall guys, dako sad, same sa mall nga duol lang sa amoang apartment. Nya luag sad og hapsay. So ning hapit usa mi sa food court, unya ning palit mi og para sa among panihapon. Kay ang movie mahuman og gabi naman. So manihapon usa mi una, usa mi mutan-aw sa movie. So nagpalit mi og Asian food. Murag pork ni siya og honey chicken, anja na ay fried rice. So mag-share mi ani ni Chaminda. Kay usually di ko kahurot og usa ka orderan nga pagkaon diri. So arong dili pod usik, amo na lang siyang i-share. So after mi na ni hapon, ning lakaw na mi padung sa sinihan. So naa dito ang sinihan, sumulakaw pataog og pila ka lakang padung didto. Nindot pod ag view dinhi dapit guys kanaay mura og kanang fish pan ba. Unya nahaglok ko kadali guys kay diha toy laki nagsunod na mo unya. Ara ni jang panungo murag nasuko din siya. Ja mao to gi pangutanang Chaminda. Gisapot day siya kay wa siya katuod asa mo gawas. Bawo laman og nakagawas nito si Jack kay ara jud ni jang sukua. So moto nahuwasan na pud ko kahadlok kay abinaho og kami ijahang gikasukan. Og di ana ta sa sinihan guys, musud na ta. Unja ganahan ko aning ilang sinihan nganhi guys kay kanang naadjud sa jay lounge area bitaw wal gahuwat sa imong movie, pwede ra ka maglingkod-lingkod ka diyot. Andiyan nangihi ko daan guys kay aron di ta kaihiun wal nagtanaw sa movie. Andiyan naghuwat ka diyot kay taod-taod pa man nag-movie mga 10 minutes pa man so naglingkod-lingkod sa amin diri.
Dinhi sa Australia guys, klase-klase ilang sinihan. So nay gitawag og 4DX kung gusto ka nga murag maglihok-lihok bitaw imong lingkuranan. Naka-triming chaminda guys pero wa ganahis chaminda kay sakit kung slawas. So napoy gitawag og VMAX, dako kuno na siya nga screen, anja napoy gitawag og Screen X, lapad kayo siya nga screen nga nasa isig kakilid sad ug napoy gitawag nga Gold Class. Which 15 ra kuno ka tawo usually ang nasa sulod unya pwede ka mukaon dito guys nga murag nagdine bitaw ka. So social kayo ilang sinihan diri guys. Ja hapit naman magsugod so nagpalit sa ami og popcorn diri So mo ni ilang popcorn machine diri. Unya nagpalit mi ni chaminda og large unya amo rang tangaan i-share na mo ang popcorn. So diri self-service ikaw ra puy magpuno sa imong popcorn o gusto kag puno jud ag sudlanan. Unya karon guys nag-check-in nami sa among booking. Then after padong nami sa sinihan. Ang sinihan nga among sudlan guys adto mi sa Screen X, katong lapad nga screen nga naasad sa isig kakilid. Then mosulod na ta guys. Comfortable ka dyo lang lingkuranan guys, unya lapad ka adyo. So karon guys, tungaon na ni chaminda ang popcorn kay mag-share raman mi. Unya ilang chair diri guys, ma-adjust ra so pang pindot-pindot ra ka aning buttons diri So mao ni ang Screen X guys, na amaze ka adyo ko kay naay screen sa isig kakilid bitaw lahi sa nang sa center. So dako ka adyo si og screen diri, lapad ka adyo. So after sa few advertisements wara sad nadugay, nag-start na dayon amo ang movie. So after 1.5 hour guys, nahuman na ang movie. So na-enjoy na ko ang experience, especially sa Screen X nga sinihan. Anja, padong na miron uli, kay 30 naman wara sad mi nagdugay after sa movie. So salamat kaadyo sa pagtanaw guys. Hope magkita na pud ta sa sunod nga vlog. So don't forget to like, comment, and subscribe. Ug daghang salamat ug see you soon on my next vlog. Bye!